دم باش بینرین هیجا جاره کدم خیراتنا و دکم دخلک که نو جه برنامه هفترنگ هیوی دارم گو تندرسیا و توا باش به و جارک دنی به هفدوره امی هرن کرکی دنا بخشی چاندو هنرا رنگین و امی بری خوبدن کامپا شهبا یا پنابری عفرینی و کند زانم گو بیستی وی مهی روژا پنابری جیهانیه و جبر ولوجی مگو امی برنامه دست پی بکن بروشا پنابرا لجم هستکار کرد بکر لوی کامپی بکر جیک چیکری آواکری جبو چیکرن و ساسکرنا تنبور و سازان نوروز رشوجی خواست گو چیرو کاوی و چاوا وان امیرا چی دکه و آوا دکه بمره باروک کاپ دور لیبنر اف جهه کلپیچ و چادر لسره نجیه کیج ریزیه اف کارگاه آپی بکره لوی داره او تنبوران چه دکه آپی بکر جعفرینه لپناگاه شهبا در بدره او جزاروکتیه دا حسکره تنبوره بو لی درفتونه بو کوبه به ساز بند هستتی اوی ایرو لدر بدربونه بویا فرسن کوبه به چه کره تنبوران بالتنبيروك تجربات شكر لاني تراث كما وكرديه هذا يعني عم بتشكو انا بن عم خندا ناكن متشكر مره ناجحي يديروا مقوم لا تيجي برفيدا جي ببينه لاني الشهباء كاسي تنبيرو تشد كيف كوكتنا انا وهذا دله صبر كما شكل فرا يعني بي افوك سه سال نعمل فرنا يعني از روج ندارنا كيف شرعي از فر روي مدار بس بينه حسب د چیکرنا تنبوران دا آپی بکر تخت دارن توی و گوزه بکارتینه چیمکی اول شهبا پیدا دبن. هر وها همو کاری وی دستیه نه تنه کش بر آلافن کار به حسانی پیدا نابن لیبلش بر کو او دخوازه رحکی بده تنبوره لو ما دمجمیرن دریج لکارگه ها خود قدینه كورك زورته هاي يعني لاني تنبير رحك تدا تنبير هاو رحوتك جي دارخينه نا تنبير تشكي جامده سكراتون كتك شيكه ودين داره هنا منظر حنبرته هوا تلي دخينه جوابات ديتا تشتي جي دخوزات ديتا ان رحك تدا هوا قرك يعني تبدق صار بساكنه وحتى ديزاين خد سادس هدبه جوي تشتي دخوزه بتاده هرچقاس کار آپی بکر لپناگاه شهبا بسرکفتی دمشه لدمینه کو به ایشه لوما هیویاویا و گراچیای کرمنج هرگشه کو کارگه که مزن لعفرنه وکه او تنبوران چیکه جبوه روژا کوتی دا و گر عفرنه جی هستو خیالاوی هیا فاقرين عفرين بخير قندي ما هم برد جوي هوريا وبرش كفت دهنا كوني جي هيا بالنوفي كونيو بكري خله بو بريمن امي هار سر شكافتا تافي مازن وغراده خو ام بلوخه تشتخ ببن وطبعا شباب جدور ما وامي هار نور ان شاء الله كلامك امي سر عفرينه امي دخينن د سه سالین در به دربونه دا آپی بکر به صدان تنبور ساز کرنه به هستین خود هیلین واندو زاندنه و ده هر پرده که ده بیروری انچای کرمین چاندیه جبوی چه کرنا تنبوران نتنه کارو مراقه لیبله ارکا پاراستنا چاندا کردیه نوروز را شدنگ امریکا هنرمندا کرد خجی هنرمندا که کرد لترکی ناسکریه گوب خوش خلک جزیره او لازمیره تبی مالباتا خوب سالان لوید دجی لبله خجی بشواز خویا تایبت کاری بو جیکی تایبت بگره دناو سرانا کردی ده لترکیه وکید نجید ناو کرداده گو کراسی خو رنگی خو شواز خو لسترانی هنرمندا دکه او جار جار ناجی تشتین خو لی زیده دکه خجی دریا سترانی ده کاری بو کلپورا کردی و هستو بیرو باورین خود درباری کرداد هلینه بو پاریزه و بخلکیر جی پاروکه نها خجی میوانا برنامه هنرمند خجی گلک سپاس بو بشتاری بونا تا برنامه هفترنگ سپاس خوش سپاس کم جبوک و اس کرم میوانه برنامه خود خجی از خوازم پیشی بری هر تشتی پرسکه بکم گو به زمان به پاراستنا چاندا کردی بپرسم گوته کچک الجزیره هاتی دنیای بلیت دمک دو مدرش تاوی مالباتا خود الازمیری دجی باجارکی ترکیه
لê diyar dibe di stranê te de di axaftinê te de got te hîna zimanê Kurdî, kultura Kurdî, em bêjin stranê Kurdî te parastî nehatî hilandin. Wek aliyê din em gelek hunermendê Kurda dibînin dema goderin bajarê mezin bajarê Tirka zimanê xweşbîra dikin îdî hêdî dî tên hilandin. Çil dû vî tiştê hanî hebû gotûlo bê girêdan muzîk û strana xwe û zimanê xwe biparêz hetanî ana. Ya rastî ez dibêjim girêdayî dê û bavê min bû ji ber ku ez hên çilidarî yani hê hatim dinê hên çilê min xelas nebûyî me ku ji berî bajarê Tirkiye İzmîr Aydînê kiriye û ez dikarim vê jî bêjim heya 6-7 saliya xwe jî ya rastî min Kurdî nedizanî ji ber ku ez biçûkatiya xwe de jina birê min ê mezin ewl min yani li min êriye ew min ew kiriye yani li min fekiriye heya 6-7 saliye jî min baş Kurdî nedizanî lê tedît tu bixwazîne xwazî nava malê de dê û bav bi Kurdî biaxivin tesîrekên mirodke yani tu nekarî biştexilî jî lê tu fêm dikî û wekû din jî bajarê em Aydîn ortaklar em li wir dijiyan li mehelê de cîranê me hemî Kurd bûn û zarokên we jî bi Kurdî diaxivîn ji ber we jî ez dibêm yani civata ku lê ez lê dijiyam dîsa wek welat bû yani sê berê we bi Kurdî diaxivîn belkî jî ev tesîr li ser min kiriye ez wisa dikarim bêjim. Belê. Ji bo aliyê dinê aliyê wekû jineke Kurd yani em gelekî nabînin rastî hene jinê Kurd ê hunermend hene lê gelekî kêm in heger em binin beramberî mêra. Ti ji wan kesanayî gohêdî hêdî tekarî bû navekî baş çê bike di nav yani di nav civata Kurda de û dengê xwe jî bigîne xelkê. Destpêka te ez bawer dikim ji neçemê destpê kir. Lê çawa bû ji te re weke jinekê yani çi hişt got tu berê xwe bi muzîkê û sazî jî yani tu li temborê baş dixîne. Yani ya ez dikarim bêjim ez diçûm dibistanê dibistana serete yani ilkokul li wir yani dê û bavê min ya rastî biçûkbûna xwe de mesela diya min gelek ew çîrok bi Kurdî ji me re digotin mesele ji me re digotin û diya min û bavê min xwe jî di stran yani hê li memleket dema li gund de diya min civatên işte dawetan û şevbêrkan tim straye stran gotiye û nava gund de bi dengê xwe hatiye hezkirin. Ez dibêm ji we gihiştiye min û zarokatiya xwe de jî xeyalê min tim yani min stranan guhdar dikir lê hingê me bi veşartî guhdar dikir stranên Kurdî ji ber ku qedexe bû lê ama min mesela hingê radyo bû mirov nedikariye tarz an jî muzîka mirov xwe bipejirine guhdar bike lê belê min tim xwe li ser dikê xeyal dikir destê xwe de saz destê xwe de mîkrofon min xwe wisa xeyal dikir û ez dikarim vê jî bêjim ez zarok bûm cetvel ji bo mektebe mesela textik li destê me de bû min mîsîna tayê mirov pê masiyan digire me bi wê ji xwe re wek saz ew çekiribû û min deng jê derdixist yani eşqekî hezkirinekê wisa ez bêjim bi min dest pê kir. Malê berî kesek tune bû mala we de em bêjin muzîkê yani li temborê xîne em bêjin birayê te yan jî derûberê te got berê te balî sazê vekin û stranê divekin. Yani ya rastî li tedît em li cizîre bimana yani em ez li wir heya temenekê li wir bijî ama dibiya ku tedît ê ku sazbendin stranan şevan de dawetan de tiştên wisa de dibêjin hene min dikarî belkî tesîrle bikira lê birayekî min neyê mezin ê jî biçûktir ew jî mesela bi muzîkê mijûl bû lê ne tedît wekî profesyonel ne mesela bi xwe bi lûr çê dikira deng jê derdixist sazek kevin hebû lê dixist erbanekî wî hebû ama tedît ne bi profesyonelî yani ew jî eşqa wî li ser muzîkê hebû xwe wisa lê ew dikir. Belê. Hunermend Xecê gelek spas bû beşdarîbûna te bernama me. Ez jî gelek spas dikim.
کاجا بهدوره امبری خوبدن باجار کوبانی لوی ده ل ناوندا چاند و هنرا باقی خدو پیشنگه کیا هنرمندا و بوی محمود بالیجی خواست گو هنک وان چالاکیا مرا پاروکه کا بهدوره لی تماشا بکن. به بشداربونا 20 شاگردین هنری لناوندا باقی خدو یا چاند و هنری پیشنگه که تابلویان هات لدارخستن. پیشنگه 3 روزان بردوام کرد. انداما کمیته آمدکاریا پیشنگه نورهان جمو دیار کرد. گو تابلوین تین پیشکش کرن انجامن پرورده یا گول ناوند تین داینن. لگوری نورهان گو پیشنگه ساله جارکه دیوره لدارخستن و اف جارا دیانه گو تیل دارخستن و سالا بوری دا نهاد لدارخستن جبر بلاغبونا نخوشیه کرونا. او پیشنگه دا 20 شاگرد تبلی بونه. پیشنگه ساله جاره که ام وقت چون دو هنر باقی خودو تی دارخستن. اف پیشنگه دویمینه لازمه انه بری ساله که باتا دارخستن جبر که روشا کرونا هنه که درنگی کرد. او ام بیجن انجام پرورده نه ام بیجن پرورده که چون دو هنر باقی خودو تی دایم. هیلین عباس یک جهونرمند جوانه گود پیشنگه دا بشداره. دبیجه گو اف بو 3 سالن د ناوند دا پرورده دبه و نها به 7 تابلویان بشدار بویه و اف جارا د دیانه گو بشداری پیشنگه هن هفبش دبه لیهیوی آوه گو د پیش روژه دا گانه به بخواب بتنه پیشنگه که ج تابلوین خواه لدارخه. ما حفت لوحات مشاركة كريه و بو 3 سالم تنا چند باقي خدايا بو ام ساله در وكاني معرض وكن ساعه 2019 دما معرض وكن وجه من ديانا 2020 منكو وكر جبر نسوي كورونا در كاتيه هيش كم درنج وكن اما هي سال معرض وكر از تما وداره جبوكو هن بيتر هو بمرسمه ان تشجع بكم معرض تاني خوش وكن. د ناوندا باقی خدو یا چاند و هنری گلک چالاکین هنری تین لدارخستن. هر وها دوره این پرورده تین داین و به صدان که چو خورتین کوبانی بشداری ناونده دبن داگو خلصر رنگه کی جرنگین هنری پرورده بکن. وک وان خورت و کچین گو اف پیشنگه لدارخستنه. محمود بالی دنگ امریکا کوبانی. بینرین هجا نابری خود دنوانی وک معانی زمان گو پیسته و مهی روجا پنابری جهانی اجبرلوجی مگو ام تشتین تایبت جبو پنابرا بوره پار وکن پیامنر معارف اصلا راپورتک د درباری پیشنگه کی یا هنری لگولوانی چبیج عالی سازیا سرحدیا پنابرن خوزگو وی چالاکی مر پار وکه کام بنرن به اف چاوا درباس بی کوملا لکولین کوچبری یا سرحد کوشتر جبو کو بال بکشنه سر روشا پنابران پیشنگه ک لاواهی بارو اوانه پیکانی پیشنگه کو جبر همین شوکار ارجان التون تاش پیک دهات لسالونا طاهر الچیا بارو اوانه بناو آرتین دری خوبو هنر حزام وکر هجای برخصنه کو زاروک کورتی بناو آرتین دهه که برفنبار دا د انجام بناونا بوته دا پشت 6 مهان تار میویل نروژ هاتبو دیتن آرتین و مالباتاوی کو به هفراج ایران ریکتبون ده همان بویره دا خنکی بون و جان خوش دستابون. شوکار ارجان آلتون تاش جباجار آمده و جزاروکاتی افخوه دست به خیسکرنا وینان کریه. آلتون تاش باکشان سر روشا پنابران و گود کو چیروکا آرتین دبه کو بیام همیان. اف پروژه نیز چهار ماه دست مده بود سر دخابتین هری داوی هفته داوی این وانا ذکر بقدینه بویara artin dedi nüçek derket şeş maşunda Norveç hatta ditin Brastı usa direkt gut af peşenge bra peşenge havi bayane çürük ama kişiye am rojana jam karın bebin emji karın ve iltica bakın yani diber hemen şavakar altın taşta prani rengin tari reviti şer ters bajarın veran hevi و بحر hene mecje persi gelovi به وان موتیفان خواستیه چه پیامی بده؟ مخواست یعنی کپیش کو چاوی کدن کارن میزای بکن یعنی بره کوری بازه کدن میزای بکن مثلا دوانه کدا پاپولم کارانی پاپولجی کوچ تناسین کوچ تکنه بیشه اما روزه کدیش yani amca koştikin amca rejektici am kamyona yani fikiye ne yapın am kamyona insana bardikin ve ne ki bir havaya
yani o bajarı me serme dahilleşi. Ez sene bek benim milleteki Kürt nabijim. Tefayı milleti cihani gişi. Bajarı wan serwan dahilleşandı. Xani wan serwan dahilleşandı. Ev insan çi bikin bireyketin. Li gor daneyên göçterê salê 500,000 koçber ji Afganistan, Bangladeş, Pakistan û Îranê derbasî bajarê Wanê dibin. Murat Kızılkaya ku serdana pêşengehê kiriye got ku xebatên bi vî şeklî dê pizgirêkên penaberan zêdetir bide nîşandan. Yani komeleya xebatên göçên gelek giring e ji ber ku demên dawiyê da wanê ev reş gele zext diqewme. Pêwîst e ku mirêv bi takekesî an jî civakî li hemberî van tişta agahdar be an jî li sekneke esasî wek mafê mirov wahiyê mafê insana mirovan lê mêze bike. Ji bo wînê ev xebata gelek giring e em amadekariyan ra spasdarin. Li gor rapora rêxistina navnetewiya koçberiyê hejmara koçberan di 2020 da derketiye 272 milyon kesan. Her wiha hejmara kesên ku ji welatên xwe ji ber sedemên zordariyê bûne penaber jî bûye 41 milyon kes. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan. Bînerên hêja bi hevdûr emberê xwe din bajarê Silêmaniyê li wê de hunermend Star Qadir got şêwaza şêwekariyê tevlî helbest û şerê xwe dike şêwazek taybet pêşengehek amade kiriye li bajarê Silêmaniyê got pêşengeha wî ya yazdemîn e. Rêbaz Mecîd jî serdana wê pêşengehê kir û xwest got ev ê pêşengehê bi me re bar bike. لە شاری سلێمانیدا هەستاوە بەکردنەوەی یانزەهەمین پێشەنگای تایبەت بەخۆی. ئەمانە کاری هونەری شێوەکاری شاری سلێمانی ستارقادرن کە ژمارەیان 35 کاری هونەریە و لە ماوەی 4 ساڵی ڕابردوودا کێشراون. کارە هونەریەکانی شێوەکار داهێنانی جیاوازی تێدایە. بۆ نمونە لە خوڵقاندنی کارە هونەریەکاندا هەستاوە بە تێکەڵکردنی کەرەستەی جیاواز. بەس ڕەسم نییە بڵێن بە زەیتی بێ. بۆ نمونە پوش هەیە کا هەیە بڵێن بۆ دۆڵەمەکردنی نەکەیا بۆ گیاننیەوە حساسی کە خۆمەوێ تێکسچەر و بڵین مەلمەس کاریگەری هەیە. دواتر ماتریالەکانی بڵێن کارەسەکانی وەکو پاستیل و بۆی قەڵەمی هەتا قەڵامی ڕەساز لەناو تابلۆی زەیتیە کە بەڕاستی خۆم نەمبینیوە بەڵام من لەو کاتیا بەکارمێناوە. ینی بۆ نووسینەکان چکە ئێمە یادەوەریمان لەگەڵ نووسینان زیاتر لەگەڵ قەڵەم ڕەسازە. یەکێکی تر لەو تەکنیکانی شێوەکار بەکاری هێناوە تێکەڵکردنی دەقی ئەدەبیە لەگەڵ کارە هونەریەکاندا ئەمەش لە چەند تابلۆیەکی ناو پێشەنگاکەدا دەبینرێت. نووسینەکان مامەڵەیەکی بینی نانەم لەگەڵا کردوە بڵێن شێوەکاریانە چاوێکی شێوەکاریانە من نووسینەکانم تەوزیف کردووە بڵێن لە هەنێ شوێنە ئەتا نووسینەکان وازەح نییە بۆی هەم بینەر هەر خۆشم لەو کاتیان نەمتوانیوە ینی هەنێکیان ئێساچمەوە سەری خۆشم نازانم ینی تەعاملم لەگەڵا کردوە سڕینەوەی تیا بۆ بە ماتریالی جیاواز. دواتر هەوڵ جاری وا هەیە تابلۆکە بڵێن ئیشە کارە هونەرێکە ڕسمەکە چۆتە خزمەتی شعرەکەەوە بە عکسیشەوە جاری واشەیە شعرەکە خزمەتی تابلۆکەی کردەوە. دەکرێت بۆ هەر هونەرمەندێک ئیلهامی پێش هونەرەکەی سەرچاوەیەکی تایبەتی هەبێت. بۆ ستارقادریش ڕنگدانەوەی ڕووداوەکانە لەسەر دەرونی شێوەکار. من ڕنگانەوەی ژیانی خۆم و شتی ڕۆحی و نەفسی و لەین کۆمەڵایەتی خۆم پتکایژیم ئەمە زیاتر کارم تێکا کە ئیش کاری هونەری بکەم بۆیە لە قۆناغێک و بۆ قۆناغێک جیاوازە ئەجا ئەم قۆناغانە وا پێویستەکە کە ستایلی بۆ بگۆڕی ینی ناکرێ هەموو بیرۆکەیەک ناکرێت بە یەک ستایل هەمووی داڕێژی جاری وایە مەسەن بە نەحەتێکە بەسا ناچار و من نەحات نیم بەڵام ئەو بیرۆکەی ئەو شیعرەکە دەرم بڕیوە تەنان بردێتەوە بەر نەحەت. هونەرمەند دەڵێت گەر تابلۆ شعرێکی بێدەنگ بێت و شعریش نیگارێکی دەنگدار ئەوە لەم ئەزمونە هونەریەماندا کە خستومەتە بەرچاو کارێکی نەتوانست و نەکردە بوو بەبێ ئاوێتەبوونی هەردووکیان کارە هونەرەکان بێنە بەرهەم بۆیە ئەوەی لە زۆربەی تابلۆکاندا خراوەتە ڕوو هەم شعرە و هەم نیگار. ڕێباز مەجید، دەنگی ئەمریکا، سلێمانی. لە باجارê Stenbolê jî di pêşengeh di heman demê ya hunermend Fatoş Êrwan vebûye got hinek
برهمی خو تیده بار ودکه من بوتانی پیامنیری مل استانبولی سردانا وان کر و اف راپور جمره شاندیه. دو پیشنگهین هنرمند فاتوش ایروان لدو ناوندن هنرین لی İstanbul'e بهودم لدپ و karşı sanat çalışmaları da ve bun. Peşengihin şevakarı İrven beheman navîji dervey demi asayi biste gulane ve bun û hatta 27 Haziranê ve hunerhêzan pêşwazî bike. Di vê pêşengihê de berhemên wek wêne, vîdeo û nivîs jî hene ku hunermendê gelek berhemên di pêşengihan de cih digirin li zindanê çêkirine. Şevakarı İrven dibêje ku ew di sala 2013 de di nava pevçûnên xwepêşander û polîsan de dimîne û tê binçavkirin. Piştî 3 salan jî îrven di sala 2016 de bi hinceta îfadeyan şahidên veşartî hatibû girtin û ew di sala 2019 de jî hatibû berdan. Ez nav girtîgeh te sê sal mam. Ev 3 salê de qet malzeme nedan min. Malzeme tune ama ez heyim. Yani ez ji xwe re gotim Fatoş tişkî tuneyî, boya tuneyî, kağıt tuneyî, qet yani tiştek tuneyî ama tu heyî. Yani ez yek bedenkî çawa jiyan bikim li vir, çawa ez huner çêkim, ez wana ser wî de pir difikirim. İrven ji ber ku rêveberiya zindanê Amûrên Resman nadewê, ew di nava van bêderfetiyan de jî hunera xwe dimeşîne. Her tişt işter malzemeyi, yani tu malzemeyi, bedena min, porê min, malzeme min ne tenê girtîgehta, berê girtîgehta malzeme min wiya bû. Carna kitan dibe malzeme, carna çarşaf dibe malzeme, carna kağıt dibe malzeme ama ev kağıt ne ki makbul, kağıt ki makbul yani carna pele pirtuk dibe yani pel yani ava çay dibe kahve dibe yani wana gış malzemeyi. Hunermend İrven bi berdewamî diyar dike ku di berhemên wê de heçî kesên selêdana pêşengehên wê bike dibe ku dîroka zindan û dîroka jinê bibîne. Her wiha ew dibêje ku pêkane ku hunerhêz jiyana we ya sûrê jê bibînin. Hêjeyî bîrxistiniye ku her du pêşengehên Hunermend İrven li Beyoğlu'yê ne. û ev pêşengehan ji bo hunerhêzan ve heta 27 Mehê jî vekirî bimîne. Min Botanî, Dengê Amerîka, İstanbul. Bînerên hêjanan berê xwedin bajarê Reqa, ev bajarê got hatibû wêrankirin ser destê Daişê niha hêdî dî jiyan lê vedkir wek berê li navenda çand û hunerê li wê de çalakiyên hunerî dest pêkirine li ser stran û mûzîka Kurdî Rêberkalo jî serdana wê dekir û ji me re ev raport amade kiriye. Di salên borî de li Sûriyê qedexebû û muzîka Kurdî bê guhdarkirin. An awazcan muzîka Kurdî biafirînin. û stranbêj û muzîkvan dihatin zîndakirin bi vî sûcî. Li ev nebû tûk û kelem li pêş vîna Mihemed Nûh. Guhezkirina wî ji bo fêrbûna muzîka Kurdî tirs û ceza derbas kiribûn. û nirên wî ji yên muzîkvanên Kurd ên din dijwartir bûn ku li bajarekî piraniyê xwe erebûn dijî. اساسي ما اشكوب هنا ما لكن ام حفتي وحشتاد حفتين هذا ام هاتنا الرقي. فمن السراني كردي قدارت كر هوايه ما مفرج موسيقي حظ ذكر يعني من الموسيقى قدارت كر موسيقى كردي مهانيات ما طنبوره كخكري ومرحات رحاته بنا السراني كردي فيشتي ام هو بن رحات هو بنا السراني كردي صالح حشتيدام داس الموسيقى كر أمر حتى رحاد هو بنا استراني كرماجي يقولاي طبعا مشهود عيد نيروزي تقدمان يعني صالح عيد نيروزي مشهود قدمان ادفدر نظامي سوري منع ذكر بيقول استراني كردي ممنوعه.
پشتی شوراشا سوریه و نمانا دستهلاتداری راجیما سوری لباجار رقا نها همو نتو دکارن موزیکا خواه گوهدار کن و فیر ببن. گو محمد نوح جی گیشت خونا خواه. گو آوازین خواه آزاد بکه. او نها لناوان دا چاند و هنرا باجار رقا نفش جوان فیری موزیکا کردی دکه. پشتی وی هاوی فترة كما دفاع حداصيدة طبعا دفاع حربيدة ودفاع حداصيدة ما تجي قرد مثلا كان دونر فابون كردي طبعا جمع ديمقراطية بكردية بعربية بحمي زماني تغازي استرانة بيجا تغازي بكردي بيجا تغازي بعربي بيجا ما هنا استرانة بيجا الفدرة جمع الطلاب هنا أطفال هنا زورو كان إيه كرماجن وإيه عربان أما هو كان استراني كردي واستراني عربي إيه كردي هو كان استراني كردي وعربي هو كان استراني عربي جبو فعاليات ومهرجانات نعم وقال لك يعني ما قال لك بيش خطوات بيش تابتن هجای به بیرانینه گود سالن پاردا نبتنه دستهلاتداری لپیش فیرکرن و لیدانا امورین موزیک آسان بون لجواک جی و پرانیا باوان ندشتن زاروکن خواه لامورین موزیک بدن ریبر کولو دنگی امریکا رقا بنرن هجال و دمگشن داویا و خلکی و گرا خود نابخ چه چاند و هنر رنگین حطانی خلک کدن هر شادو بختور بن